Hello. And welcome to DSL Golf Day. Woo! Winners! Soos Dunlop tyres, number one. Hallo, ek is Kobus Kleinhans. Ek is van Atlas Tyres. Ons is 'n preferred supplier van DSL en ons is hier saam met hulle op hulle golfdag. Hi, welkom by DSL se golfdag. Ons is Treadstone makelaars met DSL ons kliënt vir ons hulle trokke verseker. Ja, lekker. Dankie DSL, fantastiese golfdag. Ek dink ons is nou net hier hierdie hele moeilike baan en 70 balle verloor en die hele storie. Ons is RTD Fuel. Ons doen DSL se tracking en kameras en hopelik hulle fuel management een van die dae. So ja, dis wie ons is. Ek Johan, lekker, geniet hom. Hi, we are Barnard Incorporated. We are a commercial firm in the heart of Brooklyn, and we are here in support of DSL's Golf Day. Anyone for a Stella? Ons is lekker. Wie is lekker? Passai. Sorry,